CCTV. Usodar ke ilaka sait sopen, uba Dawning Star kenta, ula dawai ki bor penya jong ke National Institute of Technology Sora, bakin khotbyang, da kuwi ke tanda ke batmai. Hadim lalap baka North Eastern Security Service Private Limited, klayat light claim dapan ke no objection certificate na ke ilaka, syuan tap ya ke tanda na ke bentar kam apahara, hagashlam puli jong ke National Institute of Technology Sora. Hagje kram ikilar ptai kubor, hak arpu atrik lalengkot arajar apun rio. Hadi kerja kendo, ya registrar ke National Institute of Technology, Sora, ringkat kerja sendar lang, kino ilam kah Nyotrap National Youth Front South East Sora Circle, ubak kentau layat ho, ba ula dawa ya registrar jong ke National Institute of Technology, baka deban khotbyang, da ke weke tanda, mod ongru bagi ilaka, ka persyajur haduk kata-kata ya ke jingle bamsudnyo, juga North Eastern Security Service Private Limited, ya ke bol ke ikhtiar jong ke ilaka sait sopen. Iya, ini bukan dia bentar jong ka nes ya kaba nakaliang kasong ru imdan jitip ai ki kaman mi sa ka bos no jong ilaka sa open ya ngade hang dia ngade usoda jong ka sa open adi mo ina nakaliang ka seng jong HNYF jong ka South East Kasi Hills di kila one ban page ni ki training lesson ki kot ki slide jong HNYF tagalap ba kedeka NES Clash 1 ni klaim video NOC na kasino. Tigi mo palingo ini kasino kalau ngadu se bingkong haba swak ni NIT ka wan ban seng wan yang dong ni kani ka NIT. Na kaliang kasino ho yim dong no di persya ya ka jintay ni NIT ni war pingi sutu wara ya ka jaka puli melong jimento ya ka han sora bro kawai ni ya ka jelam kalaya bro kawai. Adu bingkong hi bagi wan bandangkam ki juan ban pan sing bitwa. Kum kanuk sah bagi dan kami ka kawa ne wa klep jupan juga NUC nasional ni ju ai ki yang taban tani kan ka boarding MCL ru ka bayat deng ba nang ki jaka jo kasnong ya kani ru ni ai bat kui ki benta ni ai dai pa bi ni ka agency ka ba kanas ka wan yo ang ne kala lingo ini sibun makum kasnong ni kham yo JTBA tak du bosan SNYF kelawan ban simti ni kakam kelawan mi kandu yang jaka trikam apa office ya bang lapan syai nak kalian ke ilaka soben ngimpat ai NOC ti ko solingo ba kumno ba khalam ka NOC pan la ban trikam na itu ya kasnong jumi ya ka ba kisi yo by direct na district council ko ada mo buram ya ka district council ni ha ba jipe jong district council ya kan di ka benta put usam nomor ya ka sa sopen ru ka ha apa ka ilaka sopen siam ti laju yo ki jimta na ki bor bahlor na ko district council ba kidi ba shop na jinu NOC jumpa ini nong ilam senong. Bagi benayo aswa jimenjur nak kedor wasnong. Syak ai nusi trilesen khamtam ya ki ta ki non tribal wingi ong hakti nong we. Ti long kanir ka khamwan changi makani kala pelingo. Ti menta kasi nakaliang kasnong kan kam senong yuan hangni dalam ka SNYF ya bang le kendu ya register beri ban page ya kena NIT aba kena ya keren batki. Ya bang lapan snow ya kani bakani kalau long ya like ya kasnong bakani lapan sosi bakani ru ngi ko ra sibun kerum keram tiga minggu dah manau ni peniba kani kalau benan ai sialendet ya bakam ya di ma gede banya yang liang kasnong ni musukna bakani ka nes kanya like ya kasnong ban di na kasnong hiru impa maka de nes makan trikam ni lada kamya ba kasnong marba ki bro khoi abadong je trilang renti ora kebit kabiang marang sutu baha ka jela jungi ka beri trap jangan kiwi agency ki ba fair bodi suti ada pas ada laki license yang bangam nak banjir kerteng kini ru ki apply dia masuk tu ki kam udang la hiu try muluk try kasi dia ban pelilat sya gi jek beri kursi jungi malada kiwan kiwi ni na ki bar jela ki warat ki beri no kiwi bat kini kalau pasya kini no ya kakam ka jam yurok suara kam tamne ki don sibun kinong suara ki bajuan hanga ki khna ba pli lapas ki ya ki training security labur mensya kasis wajudan hang dia ya ka klatre ya ka ba kalian kasnong ju kerpa man tap kam tap jam ni khna ginong seorang ribun kim jiyo ti kini i kora ji la dau da kiwi kita ki jai benrio ki ba kim yaku perit lang ba kasnong kini ora ji ki nong snong ba ka seorang
badang ye yo para khasi dang ya fer dang ya kran dang ya sutu kaktin katli kalong gajimen to hi ya ki snong baro kawai jong seorang nani jong ka beri nyok trap hi ki bala ni tre yakta ni sutu bakakam kajam dan pedang jing e kum ki kon samla man yo kam yo jam merepal lagi ni beri una bar kini ki kinjasang ki bon ma kini no ya ka khayi ka patang ni trai mulak trai kini kan kata sibun gila ya ilaj ya kum ka bentar jo kalau ki iben kim khen ya yu kom penyak snong geriti dustur penyak snong bagi ba kini kilek bom senyau kim khen ba ka jaka ba kini kiwan chuan lek thambor ba kiwan rong pu sam jo ka snong kide banda burom kide ndawan sa kalinti kan ya ba kadon kami kanu PNC ya keren ya sutu hari kini pan kini ba kim ko banyak relang ka snong ko banyak la ka jong ka bentar banyak keren register long ba ngilapon sa register ang kini ikladig mo baklalot na do sakman maring iba KNC kimsim nakaliang ka dorbasnong kabaar ng iba kani-kanes kawan kapan kapisan kini ki belah tray kapan kikasan atau jar kani kamdai ka benta ya ka ba pinyan penban pengkela bisnes ya ka kakam ka jam jung brio wa kani ngimla ban pediang kami kom le jo kani ka benta bar ka trilesen haba jinsya ka ba ka apply sawai mula penpa ngi ha po ki social media kadai halai kuat re kawan pelong pada kani trilesen ko i gejaka ko ra sui ka snong ko mla ban pediang kani snong kembang lawan hiban mi khmat menta sini banyak nang ibu dia ni kakam balada kani ka agensi ka kadang yayat kadang kam trailang berkini ba kaya ilat nakaliang senang dang dan sui pak kilat nanti ya ba isa perkhat sisu e bidi man le ini ki kini si tayo ya ba nakaliang kaseng action way of ni susu ba ipor si benai ba kadai ban weng no ela dia amaru kamya kan pumuji tri kam ba sinong bidi kini ko mangilap kadai ka jinik utu jo ka ni dawa hiru na register rang lekren bala kuno no kadai balong ritandar kadai balong boy ko ba kuit ko ba suba ko bit bobi yang kikot kisla maka kilong kung kini kiwi saya ja nang ni sikmat bangim ko ba kum kini kinang yeja ba kin dang long kum ni ba kani kadai hi ba kanum kot am tasing ra kiwi sigi kin ja agensi juan nang ni jam hadian habut kilaj ya ko bangin dang yai frelang ka ba kasanya suraya ko ni sikmat ta nakaliang direktor hamla di dalam kan dalam tempat register job NIT Cakrabati Wena kalian ulah kular bang ni kan tanpa bang direktur modern bunkam kalian keren itu ba kalian ulah kular bang ni lah long bombit bombiang ulah ban pak ri tendar biang ya kani ka security badi jong ani ko NIT kebenta ada kikam kimyak bej tentang jilong bring la kum suba marga lada kanum ja kum niru inum pai banwan ha kani khlimat inum dan nakaliang kasnong HMIF lese da kidan biniru idang ya wat benia idang ya persiang mesti balap lut jinsya pada jinsya ilak badian ilak selesai mungkin sisya syaki nok song bercepat ba hi borok kuy wan hang ni yang kini ka discuss isu nak kita ka ni ka trade license di hakaba mentakasing kejungan jungi kalau kejungan pamilya dan dekat lebat saudara yang kini ke ilaka sesokan di kaba nisno pemidap atau jinso kemen nama ba ngayo ya ka support baklain na gani ka snong apa minayo ang grupo ni banyak sa ofisa jokan ni ka NIT dikijing ya keren kijungi tak singi kalong baik siapa kasih kiju ka apa ya dai bat ka krisen bat ya kani ka ba ham kongsan ka ba ya dai bat ka NOC na ka snong ti na kaleng jungi ngisngoban ong ba hapo kani kajing keren bat kini kirai ki balarai minta kasni tolong beba nakaliang jokani kaju ka reply kumbakala reply ka dari ini ba hin up shua ya kadika nes bahkan submit ya kata ka ya ki kot kisla ki bodon kam ka bayade bat ka ki GDC bat ka bayade bat ka NOC nakaliang jokani ka shino dan nak takadaw ngisutu syai pa nakani ka ayu bakala kular pa kan lada kini kinem lada kani kenes kamla ban penbiang ya kini ki kot kislah ke BD nak kan susu konsil bat ke BD nak sno iki take action bat ke bilar hab ban wengkang wengkam sisundon ya kini ka nes agency ka badan hang ni hapo NIT tes ba kin ai no taka ri op ritanda deh sini nak kalian kasen lawan mi sika sa ki GDC pada ka jumpa mai ba bila snow
scam maka lembah kini fraud jong kan ikanes bakal misuse kan trading license bakal ya light naka nong ilaka sai sopen de kaju ngarai bagi shim naka distingosel ba kan numla shu lagi ni jing bakla juga ni kanes kan yang shu hiru ban ai yang trading license siapo kan ka nes agensi kepada nanya ko NIT dikendit nakaliang jong ngingi shu pa ban kerja yang kaju ikapang hakabaya dei kepada sertifikat kapa wilayah keren minta kasni hang ni hapo ka NIT kajing kriang jongki ka debit lembah itu sertifikat bat ka jing pensyai nak na UCM bang kenduk minin hakabaya dei betul sertifikat uong ba ka dei ba ya katula ai tanam ta ka GST jong kan kenas de henry nakaliang jong kini jong kani kenes pat kalawan ban submit hang ni debat ngi keren ru da ka basya ke NIT ba kat kum ka location jong ka jaka ya ka trading license ni ya ka certificate ka dei lembah jong ka NOC ba jong ka NSC jong ka nu ka jaka ka badan ka bahap apo ka 6 del area bakin yo ya kata ka trading license dia nakaling kaseng man ka khan rutrik ngila ipor ya kan kenes ya kan ka NIT ru bani kenes bakin penbiang ka jubab sengi apo ka sibna ban ladaki mla ban penbiang yakini ki kot yakini ki jingdon kam ki bakanes ka haban submit hang ni hapon IT kata napo ka CCC ban nasional dina kalian kaseng ngin snow ban ong ba nida ya ka bamentang ngidang burom ya kan ka NIT hang ni bakade ka cakapuli ban ni kwa hiru da kanu ka senjam ko penting pengin sim ni henry lada kani ka NIT kat kani kenes ada tim ai ke coba ini po sibna ni masih bersim nak ke senjam ko bakal ni bila awan ko kami sisi ban kata ka senjam ka ba lisi kan poin ka bang hapan bu da ka FIR persya ya kan dikenas karena mar bangla de tip sya bila don kisabut halo ki fraud ya ka certificate buat hak bayadai ya ka tu ka pisa ka khasan haja nak mentaki security guard buat atho haja nak mentaki ESO bagi supervisor